van linije 6,75, tu su košarkaši Sutjeske najbolji. Protiv budućnosti nagradu Žižiću uručuje gospor kompanije Luštica Development. Ta firma inače zlatni sponzor finalnog turnira u Timoru. Igre 7 poena. Budućnosti u prvoj četvrtini, sjećate se vjerovatno tog podatka, 7 poena za 7 minuta. Žižić, ponovo dobar napad Žižića koji je još jednom pogodio. Juče u polufinalu Žižić je postigao 23 poena i trojke Pavlićević. Ponovo taj duel Žižića i Ivanovića. Vrlo lijepo završava Žižić. Za četvrtini samo 5 poena Podgoričana za 8 minuta. Iz 4 pokušaja, još jednom neriješeno. Lopta kod Vujačića. Evo sada Žižića koji šutira i od tablu lopta prolazi kroz obruč. Druga uzastopna trojka Sutjeske. Nikšića ne vode 10-7. Odnosno dvodnevni memorijalni turnir otvorit će u petak od 17 sati Sutjeske i Radnički iz Kragujevca. Ćalić. Vrlo lijepo, lopta do Žižića, samog na šutu i ponovo trojka ovog mladog igrača. 16-14. Da Sutjeska bude još bliža budućnosti u ovom poluvremenu, da kao i u dosadašnjem toku meča budu, ako ne bolje, ono barem veoma blizu Podgoričanima. Pavlićević, izlazi sada Bunić, lopta za Žižića, još jednom pogađa Žižića, nova trojka našeg juniorskog reprezentativca Nikolića i Žižića. Žižić ima 11 poena.
Situacija za beka Sutjeske, još 10 sekundi sada do kraja druge četvrtine. Strahinja Milošević ide u reket, nema faula Pejovića, ispada lopta Strahinji Miloševiću. Bacanja 5 od 5 i sada ipak promašuje. Strahinja Milošević se bori, međutim lopta za Nikšića, ne, budućnost je povela. Dibost za 3 poena, nema ovoga puta koša Amerikanca. Žižić hvata loptu. Bunić, Strahinja Milošević, Aleksa Popović, Ivanović. Strahinja Milošević ostaje sam na šutu, pravovremeno je Ivanović upostio sa igrač, ali 43, ovo su inače dani, vikend bolje reći, nacionalnog kupa u mnogim zemljama Evrope. Večeras polufinale Španije, to je najzanimljiviji turnir. U Vitoriji, Caja Laboral, Barcelona, u toku je taj meč. Valencia, Gran Canaria, to je drugo polufinale. Posljednji sekund za napad budućnost, Ivanović nije kasnio, budućnost bez koša ipak i sada lopta za Nikšićane. Samo 2 poena prednosti za budućnost. Strahinja Milošević, Ivanović, ide u reket, Ivanović nema koša, Bunić tamo pokušava, međutim Nikšićani do... Vitkovac, Dibost. Ide u reket Dibost, želio preko Vujoševića, nema, međutim poena Amerikanca. Bacanja za Žižića.